Tina, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Nasuhan no? Tama na mulai. Yeah. Yeah. Hoy! Lepasan ni weh! Yo, kasi sige ko niya. Gacok benci kau kenapa? Ya pula apa sak kau kurutut oleh bineku. Ikaw datang kepada sini. Hei! Kalaki! Kurutut ni, ono mas pirang. Kemana kurun tar makun reye? Jadi gini maku dukun nih, bos pirang. Suruh nih mau pergi. Tadi ni, pikir lo kecuki. Lo di tim makun raya, majam di kafe. Ay si Tari. Sabi ko lang salamat. Kalian ko ada. Tigo eh. Kalmang, patarun dia tuh. Bos, dibawa ko na ya di. Dia negara lagi. Yo, Bos! selesai kau cedek. Kedom. Ye tegawek bos ko ye. Iku ke pirang, aku iku cuki. Iya bos, mah gue nah. Wah, ini embek pestina aja kesan di loma pakku tuh. Pak ya kau ite becu mu biasa, pot tinulu mu mengaji. Nama lagi makok ke gila macam penjahat. Dia ni bapak dia pirangnya. Waktu ne becu dia mi megalo mersi pacule. Pau pidara, ipola sini peteriana ane tewe. Ya ko riolo kong kemanu tendeng. Ale ne mana? Ne wasa mama ko kembali aja mamu. Mako ke kong keto tendeng. Tapi ko menemal. Spoy! Ini tu kamu kok. Kenapa sabi? Bos, harus apa lo kan uno? Dia Salmang, tetep ko pasang. Paku cerana. Nak cuki. Kau dikak kesimil lo tulung. Apa sama nangi pasang putih monitor makun raya. Pak Irula kasi siapa tahu kalau napau. Abah, Atut mau pulang. Iya Rula. Rula sepong kamu degaga. Dia nak kena magaluan reku. Si lo kawai muna leku tu pinacaka kadu. Beli mu dia nak wacak ku ti. Saka macaka. Itu nak kau cakku. Dega play macaka Rula. Tapi deh. Di timun itu matui. Maaf lah bisa diko. Dia teroban dia menyemangi. Dia lipes sangat ku anggotamu. Alipes sangat toki itu makun re. Yo coco. Bos pirang, aja malah pesangi. Ah lo kaya. Kau dengan Salmang ditunggal laundryku. Tak kena kundra di gaga. Iyo jadi nih. Bos terharu gak? Jadi si ter Pak Bebe mau ngolok mu tu. Oke nih, apa sangka bini kau pasang aku Salmang? Cuki, lepas lagi nih sa. Ah, dua elo. Berbeda lepas lagi. Dia doa ceriko. Ini selama ke sini ni selama. Pisang atau kapli anggotaku, seri puding. Yo ba, pelesang atau kadal dia. Pirang, pisangin kalian. Kenapa? Aro, gelo ku ya manca je petugas. Waterok aku tuh lalang magelo daripada si jagru ko pada mapan di bawah. Gimana ko paagangkan na? Ya kumadar ko ambulans bapaburan. Maka dah ninu. Si mati-mati ko tapos lupa amak ko.
Lanjut. Ali pesang itu Pak kamu pedih lepe. Hei, alis pesangan tau kagondrong Alay. Kayaknya tu aseng. Arwe tahang. Iyo, mudah-mudahan itu kiko. Mana kia? Mas Rohan, penyi anggota anak. Ini Pak Gondro toko. Ajo. Hei, ali pesangan kayu lupa. Ali pesangan aku ye. Hei, ali pesangan. Ih, malah anak. Ya orang rasa kepatu jumlah sini supeng. Tapi dia nama gaka. Ya seratunya waku. Di, kado. Berarti lo si mandun deh, Pak Menteri. Hamba. Lupa mana nih tuh dia adipa. Oh ya dik, tajan nih. Apa sangka ruleng? Apa sangka? Kenal lu le. Ruleng kesian deh, pada lepe. Dok, lalu gitu lo pada sah. Dira lah tuh. Yo. Boleh pepeng nih. Jaga mereka adikku. Ulun lena. Malam mana di binemu? Napa miti tu babi naik dia ada lari akan roh. Ada mana no? Iku agamala. Lebih iye. Mula bira di tempat pelesang yul pada mamu. Iko benar kiam selangang. Nomor nemu ko tadi Andre utun wali pesayul pa. Iya. Tapi dan rewasan kamu pangkotaan pirange wadida selera mamu. Makana merenu ka. Capu ni balik. Wah, apa aja ni? Pak mau jarang keling mah pengiwaki di tengah bani. Syukur gitu. Pak kamu tulis etal Yar cedi di mundripi piko carana. Matu tulis na. Hei. Dewe lo lisu ya. Kau digagaru lo pelisu. Kuya Pak Menteri. Lisu ni dulu di kampungnya. Mapa mulu pema di pidato di Pak Komanda. Sedangkan talu diruntuk apalagi aku cedi di bawang. Masa di? Malah mairo. Nih tulis ni. Ih, dah cok peti mana kau kena pau. Ih, macam mana kau tu iko? Pak kemana di binemu lisu? Iya, kau makan cengkai lo kadau. Malah lisu iko. Tapi ya tu kau lisu ko. Bisa mana no? Patu paru ko. Bur, semangat betul senior. Iya sakau. Woi, tapi di na perlu mandre tuntun bal. Caparan nuku Rustang di supema bineku. Mako kue agak melori upakaka mana ko. Pendi. Iya deh. Saya pikir lo nak saka pada sa. Sulah pau dulu kudu capa sululun sepi. Dendeng, itu saya dah lihat sebab Pak Imang, si cinta-cinta mbek kapang. Rasa lo selisungi lah bakai deh. Deng Imangnya, makasih banyak nah. Sande nembe deki gagal, deka pang selama. Bahasa de Tony ya Dalia. Sumpah kamu selang, tapi makadana malah pelesangul pa. Makada tona, selama kaya. Oh, aja apa ketu? Aja pa mana malah apa mereka? Ni kemana? Anda kada weda dokter dia selama. Ni jema-jemangi jadi cengko. Wah, kuniro siapa pengewang. Tintin dah, kemana ki ada pungakunya? Asal saya dengar tak maling di uran ni. Itu saya makun rero he. Itana kasih di sesa. Aro, alhamdulillah, bisu mana pe masuk mangena. Iya Pak Desa, iya baja rencana mah puasa, pawala kasih sukru palisu na pema di kampungnya. Ya waktu tu Pak Desa, lo kawasan anu mah cuti, pawala sukru disetok di kampungnya. Tesena ro. Sukru. Deng, itu si Arupa Mantri. Kalau liwe lo kemadeki mai. Pak Mantri. Kume madepi. Amal aku tu cerita mu. Kira matu tu balik. Oi, cukup mede mana ke tu? Masa magalo mana pak kita kumita ko? Mulule nambe makabo char dolo belaku. Na dia piga bineku lisu. Bagaimana mbok dita? Di atas na penderitaku. Jumpa apa aku tu pak? Gelo na saya dengar tawa tu talo berangka. Maka doko tu dewa dikin lisu. Ko dia dah lebih neta lisu. Dalam ada binena lisu na taru lah kurcala lena. Temu taruh persaku sapa? Namo to direke dari nul makian aru dari mandara. Apa cuma to? Makalok ka na sa pa. Baik mo to kan mala. Di tinga gadi to padi-padi mo di gagam mamu lisu.
Bawi seng, makar tinyale ne jejako, tinyama to ngetengemu. Tapi seng cede, ale ne tungke ko, mapamu lebecu. Dole bayangkangi malah, ko dia ne mak makan rodi perampoe, magamani. Mate sih. Iku Rustang, cica pemete, pasti tunu ko ketu balik. Pak Menteri. Asa mate kadu. Iku belum bicara cilemu. Pada tinggal di tempat pelabas cuma bicara. Baik mah, kurang beli cuma Pak Menteri. Are मेरे बात के है उच्च कुछ होता है मेरे लड़के है आरे मत बस नहीं मंबर है 是好色你好哥，只是好色是好你好你可。 Oh, sapa? Paimang. Ada semua bong-bong ya, Kak. Pampadi to Kak tu ye. Pak Menteri，你好色色，嗨你好哥哥，是好色你好色色，你好色色你还可。 Betuanar Pak Menteri. Sabar amoko. Ilo duako. Ti lolo ke dena lisu pe binimu. 青草色是你好可色就，你好青茶韭菜色。 Betuanar Pak Menteri. Asam pajatko. Atau kuria sangat kosan pangala tala. 你好色你还有，蓝色你好哥啊呵啊呵啊呵。 Aku lu semua bicara tak ada bibi ini. Asa. Nah, mana ni? Ada mana ni? Apa dong mana ye? Hei Rustang, Saka, akak tu boleh tu. Aja maka bocor kau di bulan. Kau bicara lo dia kau. Tak kali ditunu nih. Akak ni ha, aku yang makan dah kakai. Akai. Kau boleh kau buat gitu baca. Ini sih bebas pala. Iu sudah kita pada ngodo, okey? Kalau ki, alam mana ni barangnya? Akak tu balik Pergi dulu boleh? Aku mau tutup balik. Kalau mana ke kamu? Cok mana pun. Kata, ke mana nih? Itu ke mana? Aceh tahu ke ro? Tak kalau mau dikah ke Amerika ada. Hei, aku malu, Bandung. Bandung kau ye. Nah, pandai rumah, pandaimu. Kau bukan jasa pamu. Ada betul boleh isu? Ama mobil kue bos pirang, dia itu diruntuki. Wah, amang. Ondro kumema kue. Betul plan dah. Salma. Betul nih. Lo kau kat tiku mai. Udah na dulu. Iko, leo ko tadi yang tadi susu na ruleng. Mana kau bos? Itu kau seding. Iko, itu garong puji-puji ruleng. Bising bos. Pak, kau kak cede na. Menyawa sedih papa nadiku. Berarti puji. Emang agak. Atau tunggu ke bawang. Kesenang mau Pak Menteri. Gue tuh kasus kan aku perampok pada pelecehan. Jadi, Pak Kowe ini pelai cuki, ruleng, rondi aja. Dia narasa di papikir kak. Apa sabawan ni deh? Aja. Anu bawe Salma. Lepas ni si sama kun raya. Pak kita orang ni menramar rula mita na bertindak polisi. Di ke mana gitu? Ya, cuki. Tapi penang seru lah. Mungkin lisu tu deh. Salma lebih bebek mah bicara ye. Sampai suruh lisu, pasti tu loi. Panggalakin lah. Ada tu nak. Tak kalau kami nau, jangan beli suka. Mana yang keruleng? Tak kalau masih bobo nasa din na. Palaki ko di gausa na tapas selama ka. Jadi ko tinya laki ko lo kemala ka ko ye, na umusur ka lisu, dewi lo lisu. Kok iya cuki, aku bani. Suruh bani na naik. Aku pindahin Pak Menteri. Maka ada kalau komal gini. Suruh tiwira kira 5 juta. Ya, cocok ya tu.
Angkat tahu ni kunya lawitai. Na puji mempagar laki ku atau dena. Sir Puding, lo kena play pindah Pak Menteri. Oh iya, tapi aglo lah. Aro to oleh ni. Yang kiri tak aru. Kau di kanan mau rostirna, tanya kau tuh. Bisa mau tapamu, tapi utak aja ngelek lo di antara. Mak, sama. Aku mau tapamu. Siapa? Jangan antara aku. Upah guru bahan mau pelir yoto. Iyo, Pak Guru kalanggo. Omai. Cek dulu, Pak. Kalau ki maguru ma pelir yoto di semana dulu. Anu noto bahasa ye. Dede na sani ye. Ayo pintu nih tak buka-buka ya. Kau ye, aye. Lepok nih ye. Kau tu kamu suruh pun. Oh iya juga. Iya. Dengan apa? Pemerung aku. Iya. Tanya. Kayak kalau kayak. Kita kau. Tanya aku tuh. Bunyi tani. Iya, ba, kerumpu masuk. Amak, Salmang, muna ate he. Lo betul nih bos. Cabut lu koi. Sir Puding. Ebe piye, lo kompunoy. Kurang ajar lade, mau bicara. Nak dekat apamu? Bos spiral lagi sendiri deh, nak dekat apa kero? Apa langsung kapan berdiri, di bos? Ibu kalau mau pikir dulu. Kau iya, juga kamu cocok. Pagi ini nero Salmang, boleh dong na, nana lelu ko. Dia mau mati. Aga, nalelu na ha. Lo kena pindah Pak Menteri alalan no. Oh, iya. Pak iko disuruh masuk toko. Jadi 2, 3, 4, 5. Sanalah ku daripada isi kusaka. 250 senior. Iya dis ka. Mana kedua setengah. Ini biasa asli bicara ngetak 5 juta. Mas senior, pamega kiruntui, tanya cila leta bawang. Jadi harus 5 juta ya dibagi ratai. Dembe sedih ngau secocoki Pak Des sama Pak Kursaka. Pak megangi perongkosannya daripada tawatai. Dia mengerangi tamak ki di bare. Sega botol dinu. Arora tunu aja. Dia bawa cas makut ko simbemu. Napa dia tu mengerangi waktu tak tama ma pijak-pijak. 200 yang bahasa buah aja aku tuh. Nek masuk ko bici kak, makin senior lo to kak mal plus nah. Jadi mak tambah sekat 200. Jadi mak kelepu, jadi juta 200 yang mana? Wajan blendermu, singin kana doimu. Indra ngagi senior. Wasa sila peren nih. Saya memang Indra ku diko. 100 belesu. Berarti cocok nih senior. Pak Bek kudu tuh, ulah aku di 50. Ngerangi saya. Iyo, ngerasaka. Tapi megelo ko mo aja kak dolo. Ale. O jatuh play Indra mu. Pak Bek kudu tuh biasa ulah di 50. Yo, tajen nih. 50 pamulange. 50 bik keduana. Aku ya senior. Makan metoka den seleperan nih. Pak ulaku 100, mulaka 100. Jadi pada mui? Dia memang tu dah pada dong. Pak Denri ku 100 mulaka. Napi ya, walaku 50. Iya memang 50 tapi bek kedua. Jadi 100 pada mui. Dia memang melodi kali ku mapengin aku masalah doi. Dapat dongo-dongo memang aku tahu. Pai po dodo kali-kalimu. Ya tu dah kena guru ku belajar. Kok kapan mau bebe senior? Iya ambil saka. Mamu le nak ambil sedih silo mecai. Pak iku ku mapengin wakil ni melodi kala. Jadi si mewe waka. Tak makan dah masih kamu tu ungke sindrom 100. Maku majas ku tu. Au, lu apa ke senior? Lo pak kemajain rekat dan kuala di diko. Walas juga ruwe. Tani bebek na. Tak perlu saja guru kero. Senior na lo no padi. Risak pu ini ku. Pak dua ki dia menegah di temaca.
Rustang, siapa mengkah? Ambe, necaki pada semeu ko ada. Ah, bisa ngalih aku dibenci. Tapi lo ay kasi. Nak bala. Nama bokomnya tuh. Tama ka rumah sakit. Nak tipus. Jenuh semeu ki ada. Pak Dede ko ada. Di Bombe ko. Deska. Jadi, aku plek nasa pa desa. Dia ni pelihara saka deh. Pak Dede ko tak nampak sama bicara. Mak, kadaya dan Pak Desa. Yaitu gerek Pak Komandang. Seandainya kedawana polisi dia dipelengi. Ali na nakur. Dia dah coba di awal. Saya tu polisi dia dipelengi. Ya kong ke masalah. Selesai masalah. Napa engke compalena. Nih ko di matu gahan ang kamu compa. Namu bulbul batamu dia betul nak kedita. Dia gagak. Jadi semakin maga ko tu. Baru stang, iya ko mani bawang, aga golong po. Jadi mapun raya, kemana nih lisu? Engke ni nek rule di sandra mopi. Situ ngena, iga mema we minoi. Icuki, anrimu. Hah? Cuki? Cuki. Mau jalan tu biar itu tu saka ku najito misa. Ya metu ero kepada ni lolok ka. Pak Nisa mo to si kompai. Stang, aja si tapu-tapu kana semua sekasi kompak. Kira-kira kau lepak tu timun. Asal mo lepak ka? Lepak tu saka. Mau pisiling aku tu. Ko Tommy lo lepak, pas akadet nak kena te. Ih, ku mati makun rekota. Iko sini. Apa tu itu Pak Komando macam apa kor? Apa pleci? Ciko. Ini kadi. Jamu cai. Pak ikut dia tak mesti ngelim dabung ai. Jena. Jena. Dia pun sama dia sedih cetu Jamu cai. Amal alamat cuy. Cukup leso. Dulu leso, dia mencau dulu. Mau suruh kacau ah. Leso ke tu? Pak kira-kira kau lepak tengah aku tu. Senyor, leso no. Orang macam amal makan do ke tu. Dulu leso maka asal dia ni cawa. Apa aja tu? Ih, kau jadi meriah kata. Leso ke tu? Orang macam Pak Komando. Baru cuma juga meriah kata ni. Pak Komandang, Andrin to penjahat, nak play ni macai. Hei, amakun senior. Marin dendro, napa jajin padir ko Pak Komando? Napa mo to? Nami saka. Ni tak ga. Asib dicalla. Siwan bilang kau tinro nawai ki Andri kurula nak kena to nak kasih pedih apa malisu lisuka tamari wesele jolika tacilika pedih patung kasih kode gagatung kaki Orulan Adam pengekan dirulang Deulai pasalamako Nasabang gotae Petu peru Sapa malah napa imang Nalamanan ni binena Irus tasaka kadu tawacu Orulang jagai alemu Tajengah utiwi kolisu Opuang tak terimai doaku
tena podo rumah sedih paima. Pak Menteri. Tintar bineku. Jolo Pak Menteri. Lo kakak go yede, Pak disuruh kak. Kalau giga rema lebih neta, TV gede 5 juta. Lima kada? Icuki selo bos pirangnya. Mana ketebe? Tiga kalau mal dia 5 juta. Oh iya, ini pale bawang. Kau di telo mal lebih neta, di pente di pandang. Tiga baru lah mak kok. Mungkin di bone, mak kok. Mai. Agenda sita kemannya mure. Asalkan kelak kem kina, tetau pelap ko. Salman, teplelo ko bos pirangnya. Di sejauh Cina di bolana. Kegere tu mapa boti cede bolana, tapi tentu keluarga na. Oh, iko, aku mapong aja tu. Ulang tahu je sebos pirang, na lo karayakan ni. Koko matu pole bos pirang doa kama kelo na. Maka dah, melampesu nge bos pirang, melampesu nge bos pirang, melampesu nge bos pirang. Maplete sapi muterongan liling, matanya bepa. Alena, tanya tu bepa na puji lilina. Yang penting kena ni sesapung muli wani renuna. Abah! Saya sebetulnya ikut dia para penjara sekepala ini nak aje. Abah! Polisi nak ganti. Hei, apa sana bineku? Mama selesai. Harusnya ngapa menteri, asalkan kemetiwi dia 5 juta. Atau apa sabi ni? Jangan kau ke silong malah doi na. Na to kasi asik ka, tanya kata sugi. Ayo malu manu duhe, apa sana rule. Jumlah cuki. Iya, tadi upload ni pada ngodong. Iku pamantri papa di kisah di penganduran bata-batangi. Lo kau pelesangki manu. Manu lebih dengan ngamu na TV. Iya ba, ikaw pa siya kaya di teman nuhe. Hei rule, aso ide matu gaga doi ditaro. Syukur ko mbe rule. Pang kemudian aku lupa selama aku. Kutua, loko. Pak Menteri, masulahnya menu itu 2 daripada tuai. Itu lo cuki. Tua awe itu. Tua arwe Salman, ceni-cenin na. Apalagi selonen no, tapro kuale. Salman, lo kumaga? Lo kamali pesan cuki. Awe nggak tiru tua ai. Bicin ada nggak kesini minum. Lebih ye. Tem lebih ratu ai 5 liter ena doi 5 juta. Awa, hingga matar je sabi ko Tak pada anak-anak ye. Lalu tak acara ulang tahun na bosku. Jolo Salman, kalau pele mambaka Cina pi, pelabuhan mah bisa aja. Bos. Alah, tak sebenarnya betulan kamu. Berarti ini mau kesini lo pulang ke surprise. Rule. Dia tu ganang kegeru-geru ko na anak ko, ya rule. Itu gak gampang. Lampai sungai ko di rule. Cuki, badi mo kasi uci po binay kuci, cepat muda ni lada ka. Dia wandi. Mbak, betul kok. Hadir rule. Kurang mas kaki ke? Iyo pura ka, sepapur kacem eh. Selama kebong. Abah, di mana? Mayu rule. Berarti nanti kak iyo manue. Entar aku tak jangan buka ruka. Wah kebong. Mama cakap geru ko rule, namu dani kadiko. Ada wah kebong. Hei. Apa? Ada no. Mundur sih wah kebon na. Ada no. Pasal lo ko nyelo kanala. Lo kembali mana ke kebon ka? Pak Menteri, kalau aku play malih binemu, mau pakai beli kerja sama bawan. Masuna kerja sama. Kemudian TV yang ada lia ulpenisa di kue, oplesan aku binemu. Oh nak cuki,
Aja tuh sumpah guru kamu konja sipa. Idi mbak ple pikir masa melebih atau lainnya nabi nih. Kurang si demo. Kurang yang ngupacin. Medembe pasamsu. Mana ka medeng? Buruk makanya uang. Dia tenang ka? Pantas di lo kesapa ka. Wah, ikol ba? Jika siwe merampe pasamsu, harga cedek ro, cedemu. Oh, iyo. Malam siri-siri to. Jadi langsung mesiri. Hari ini teh di mundri. Baik malam kau. Cabut kakak gemal tuh. Mana kegemal tuh dicabut? Iya tuh, masa agama putih lo dicabu, lo capui lah bebe. Kalau sudah lihat kali wakasar timunna. Jadi nakar kepala desa nakar itu babi ibi. Pak Desa, aja suwe no kodal dia. Mesti buka sedih. Dan dia agak bedanya ikut si balampu Agar deng. Kalau lampu neterangi boleh. Kalau iku mau terangi hatiku. Meterang. Hei ulungmu meterang. Pak Desa, iku sih gombal binemu. Loki makalingai. Wah, jenewe iya Pak Mocona. Menjadang kelinga. Armala selalu lupa. Iyo deng, si pengeta si ala denang kamu gombal ka papa de pa imang. Terus ko dito mbak. Yo pala pedar na pala be pecedi. Mas magalo Dange. Mana kelo ka amanda dangin ako kamu barongko. Mana kelo ka sapala ini ako kamu ko. Wah minta. Tama deh. Meleda. Ika seul pa. Mala gombal sa yulpa. Witay. Kita tahu kenapa minta. Sa di bos. Aja ya. Pam siri kak. Iko pala ulpa gombal mala. Dongo petabu desa. Mending kuya nama kundre ka. Pakarauran yang bisa ngalena. Ala, ang kebiasa pak guru aku. Pasuni, narapin waktu na. Dikunyu-kunyu, dikunya-kunya. Assalamualaikum semuanya. Dongo pemala, dia sengi. Lo tuh. Dongo apa? Lah bebe. Lo kapeli sih ya. Malah lo ketudano kok tuh, mamu bonga ki jum tersinggung. Saya gelona pada si cewek mana ki selo pasangata. Kamu tuh tokon ratu lo ma bonga selo pasangana, na digaga. Lo ima bicara cila lena, di itu lo lepa. Apa tuh jengangnya? Sedih deh. Mata. Masuk apa? Ini mau ke ketua menteri. Dan repa. Belum ada pembedi itu kok ketudi. Si cawang-cawang. Dia menegak si pikir rulang. Maka dia gagal lisu. Dipikirin betul Pak Menteri. Cuma nerapis kesi waktu na. Siapa ngabung aki koi. Coba mama bunga-bunga sih itu paman udah bunga mana sih kue. Pajenis mabonga. Engkang kamu kiring alpati rulang. Manang kaba? Alpati lo kiringan yang mati nih kak. Disengin aku kaya rulang. Kamu piga tuh kemati nih gak? Udah mana ngampi. Kalau mau di pengaji. Pak Menteri. Pak Menteri. Weh. Bahaya Pak Menteri. Nerapi si minggu di kana runtur rula jangan nih. Pak Desa, berapa? Disuruh beli dulu ya nak. Kalau kaman teradal dia. Cinya kan Pak. Lo bosi. Padi lo kana? Ya. Tutup kipai mang. Iya malah. Lo bosi. Hama deng, kecap tuh ngenye. Yudi, apa itu lisunnya? Bu desa ban ini we. Kalau gue si lopo, itu kasih di cileleku. Nampak ngapa di bulan tuh ini. Mala, makasih na. Matano na sedih, pamungkusoki boleh. Ya mah terima kasih. Pak ya boleh. Udah kayak mau bola aku. Apalagi yang kedua na laki Pak Desa. Tukang, leceki dulu mandre bepa. Pak Tukang, leceki dulu mandre bepa.
Malah dia nana beti-beti karo. Apa aku mikir tukangnya, dia senang ring kelinga. Tapi kau kena jama, dia tu napa je kau dia pura. Woi, kau bos, umpan rezeki saya di jamaah aku bolamu. Bang kamu tak percaya demu ini tak bisa moli ki. Hei, na den daripada apa ngomoli ko? Tapi ko dimang kelingan lah jedok. Dia agai malah asai. Tapi anu macam leku je mato. Hari itu se lori pura. Cele leku mato, payah melasi ka. Au, iku na merma bicara orang tukangi malah. Pako ya main ramaja peruku. Pale dipidangi leto na po. Tukang, lo kemai, mandre, minum dulu. Pak mendek ke tu? Pak kerok. Mati ni malah tak tejarin na. Iya kasi, mama mau pilih. Iban diu tu. Iban diu tu. Iya malah deket tu. Gede cing pering ngerang. Ulpa, pinungi dulu. Ama, ikul pa langsung pinung. Aron pa siya manilolo pa aku. Bebe piye? Langsung baka na pinung. Ngada baka pa aku. Untuk masuk pa gue. Jadi baka piye pinataro. Iku tu, mana kaya pa aku taruh timumu. Kak serap timun nama kun raya ye. Uru je malah pulang tak perlu suruh nama de. Iku suruh ke made. Awilah jedok ye. Oh iya, dia tahun tu je malah pulang pengen. Oh, cik tu ni. Malah, dia mau bi pengen tukange. Kalau kasih di jangan. Iyo, tak mende bawang. Dia tong ni ledui na. Tapi boleh, magi nih. Kurang mau mana? Wah, cedek meniro, pokoknya meni bawang. Kau meniro bawang ya apa terus. Masuku ya, aku mau beniki belah tu melele ki moto. Kau ikul pemana kau pekerumuku. Dia pak lantin sama na perlu-perlu mama mo tu tak tinrom selolo laki mo dilalang. Iyo lupa, pemen nalanggo dia tu na tua beni di bolamu. Ujama tak bolam malah. Iyo Pak Desa, usul mana Pak aku. Paling akan cadunya ini. Taling ke mana kau pernah? Situ kan main bola tu malah, nak fikir ke mana? Kau kasih angin pe, mama rutus sih Pak. Bola cua? Wah jangan apa tu Pak Desa. Pak Desa ngau jam kasi. Ada apa ni tu? Mana merumpak mana bola, nama bola batu. Itu tu. Pak Desa bawa aku kasih nampak cedek. Jam sih, cedek. Jam sih. Nak mata nak kena angin anu itu. Tanya bola soal angin, merutus sih pe malah. Bapak desa, gitu. Napa ketua data? Pak cobang kedui kesi, mau bola batu nak. Wah, Dendi, ajamu tersinggung. Mas makan dua lele ko hade itu. Boleh. Boleh cuma to. Tapi kalau si badadadadada. Liwala si pai. Mapuam mula angin puting beliung, angin tornado, laso angin. Laso menetu. Di kagak. Pokoknya tatong to tatong. Nabi kok kencana nginge. Mami taruh ke saya minta ya. Pak Desa, lo kemati mi bola kamu. Mabelah aku. Pokoknya melapa, capung nak kena angin. Deng, sumpah aku lo kok ganti mitai. Kini Pak Desa kena minta dia. Aduh malah, kita nih kebetulan pula ada timun itu bicara. Bolatan ele, bolaan merutung. Iya, lo kisah mitai. Kasakai. Pasti diwi kurau sina. Ayo pa panu koy matung taro. Deng, bola aku. Sabar akin di Pak. Itu sudah kena coba. Wah, semula dede itu pele Aga dede maladol paro dega kena sesa. Iya, makan budak sapa lo kuma bola batu. Dia tu edak kedah.
Nasa tumatwatari lo maka daya pulo ko sele bolamu. Gili ko mita copo bolamu. Ko tak mabuk ko cumi bawa ko. Magin ko mapake. Lo mo pitong mita copo bolamu na deni gaga. Oh, malah masa di papa nadik. Jangan bisa budesa. Sabar ko, totomu toha. Iyo. Tapi nalo to deh cepat desa. Di ko gaga kumaben nih. Sandin ko kumaben nih. Au, mau matematik ko. Untuk ko bola. Hah? Gitu kadu mengandra bola? Sudah, enggak gede kadu. Kadu, kai. Lihat kagak nih. Udah neraka aja. Itu pakai. Jadi Pasti pak kadu pak nyawa. Kadu. Yo. Oh, kado. Pak Disa, kita gemai. Itu bu. Astagfirullahaladzim, kado taruh ke sini kok mah Ya, kagak kiri, kai. Ama kasi kadu dito na mati ro. Tan po dito kasi. Magi. Demi itu berani pada esero, capun kenanging. Alhamdulillah. Masukku, alhamdulillah. Kebola kerlo di balu, bola batu mating kasedi. 2 juta setengah bulu kapun nana. Tapi apa ya soy? Hama, sempo pa tu? Iya pa pala malay? Hah? Iya pa malay? Iya na we langgo. Pe itu se, deni gagabula ako. Naka abala. Sambara yang peti lo kendalo mito mai. Acem anak metal lu. Tete cocok. Oh, kado. Telinga kado Kado. Kado deh. Foto dulu. Kado. Telinga kado. Foto dulu. Kadu lo. Pai bangi, foto pai bangi. Besok. Awe, mana ke ditaruh ke di atas serona? Lah, kape mau pergi macam memetuk ke sini. Weh, mana aja anak tuh, weh, kesini tunggu. Awe, mau bola lah ke? Betul dah. Ya. Puan, ya. Alon nih. Apa dia lon? Pai bapak Cinampung bawa. Iko pa mantri bola, kamu suruh kamelingnya. Iyo, pantas mas sempo ngapa ke plemo dele na. Hei, iya boleh. Masa ngamengi, saliwat tu ba makon jadi ta. Tapi komite lisa na lalung, pemana gelo. Kana kolan renana. Ketona kerokena. Ketutu kemerana. Tapi kedua anak tanah monro. Hei, lo kena main. Tama mite main. Oh, berarti Pak Mantri masih kompak kila jando. Mata-mata ke daerah kerja sami. Ciki, apa sangan apa lebih naikku? Salmang, besar dulu. Ya toh sih, kok bapakku sih runtuh kiri tam tete. Biru capau dini kundi. Iko Pak Mantri do, pustina aja mapa kursi pamu. Hei, bukan jago si paku. Ikut tuh. Hei, Ruleng. Waktu mau digagan di. Napake tita katu bahagia mana selalu laki na. Ketani jari, tapi dia mak kokoy. Iya, toh si lo bahagia si bawi ko. Jadi toh si pakai kita. Ruleng. Iya, Pak. Agak beda nih kundi na pelengnya. Kenapa? Ko pelengnya ulang ulat tayang. Tapi ko iko ko dewi itu kalau nasulang sama aku lo mati. Ika, Pak. Hei Pak Menteri Asu, cek awal pesaki. Ayo tapaninya. Iya, kau ni selake ko na watak ko. Lo ka tu na watte. Misa mulake mo na mo mga sabangku na ito ni senyal betang di. Lo kenapa ini cikina? Aruna, suruh tuh nang tamu lo kumilo duit laki na natalu itu Tali mana baju tu milo cedi tau 15 juta. Itu pokoknya anak pinri 10 juta.
30 juta kena kok. 40 itu dia masa biasa ya na waktu milu 5 juta. Pada tinggal aksi mengkeka. Bisa dia biasa 10 juta milau. Lebih ramah di sapi. Taruh ni rula. Ini semaran apa? Bisa mah. Hei, bajasi teri. Ah, ye dua mana rukana. Salmang, lo di TV ju pandang. Nanti kada ju pandang. Wadi ko marano. Lo mana ko biar umroh. Ah iya, lo mana dua lo penre umroh tuh. Iko bisa mana mau tapan laki deh. Iya bos. Lo kemarin pindah laki na. Kalau kemal binemu, TV ku dari 10 juta. Oh iya bos. Ko mga tingkal lakim. Mga tito ko di klub tuh. Bos, ada yang disuruh ngakak. Lo ke komon lipa bersanji. Sisa ulok pa aku. Kalau ke dipidak ko aja tak pelok ka pasti dia lolat tu bicara. Lo ke kom pidak laki na. Kalau aku pelep binena, TV ku dari 10 juta. Maklingan ni. Oh iya bos. Pahan nih. Yo, pahan nih. Ruleng, ada pengakadin di. Napa boleh pas selama aku? Iya abah, tapi aja masalah kape mana kami tolak ada kau. Hindi Ruleng, ang kalinga kau ha. Suwardi matung kenyarang, sengaja di mati kak tu maserang. Abah, yang natung kenyara Suwardi, pasti runtuh kali Jupanda, mah belum pisah ngepe nih. Salma, lo ni tu mah beruga. Isaka, lo kumagolo, nasopa apa aku. Selama dia ko gaga, dia na kena magalotin roku. Hindi Ruleng, galo pa tu pantong. Iko abah, pada mereka tak bicara puro salah eh. Iko makato, kalau aku kata-kata mapakaro, do balik ka. Iko Rula dia matona ka pampuji ka. Ya ba puji ko. Abah, ang kaling kawe. Maleko-leko, lelengi menre sumpalabu. Cakep. Letu kiri camba, let paki manran le. Cakep. Tapa mate mani bos pirang abba. Lokun me papa pari-pariki. Dewas wanran le ya abba. Asuna tona. Tak polak pa ako berarti. Ito niya kata-kata sa naro. Cerita mo tunggu di bos pirang. Jatuh ni capa. Lebih. Ini saya dulu joka mati mana buku-buku. Sabar aku Pak Desa. Pacoba mo itu apa? Pahigaan mo. Bola kan nangis son ni mana. Kubulang ba mo rutung. Iyo Pak Desa, sabar aku. Macam kamu. Yang kemarin diseling aku. Ilo seling aku buangnya. Aku baik mati. Ilo dong mo. Kasupul. Oh iya, bilo doang. Ma, Tak dulu kau. Aja bukan mau. Magi abba. Hei, ijo ko pokono ko choko. Modoraka ko iko. Patuparu ko iko. Matebawa niko. Aderiko. Hei, amak ko niko. Yo abba, maga ko iko. Hei, pejeni pada iko. Iyo, iko pada cedacak ko. Ditamak ko. Beli bolamu ko. Demu mesiri ko. Ya mesiri me mana tu? Ko. Mesiri me mana tu ko? Perare ko. Sisa ulapak ko. Mama ko. Makasar aku iko. Kadisa, lo komando sopko si bawah palko. Jangan aku ceko. Ku barongko, ya merah ko. Ya, jeni iko. Ubombe ko iko. Nah, sama namanya. Nah, jadi gawe wewa ada kau di kampung ni. Capa padi kuruleng. Putu na lamana binena. Mau butuh buat acara. Dia na pikir kiko. Matun tunu bale wi ko ye na pitu pitaka. Nakatan dia binena mapak ko ye. Iye lepa desa ye. Terutama ye na malay. Bakal ko riko. Ajar maturu ko tu. Apa mana? Asir rampe mala. Macam maton apa ni ko di bolai. Bakal mai. Oh Mantri, tepele bineku. Mana kau bina siapa kau ye? Digagis aku ya tu. Yang penting ama kau siapa? Wali rula lisu di bolai. Siapa tahu ni bina mu? Masuk ni. Pak Iman, iu ini selalu bineku ni. Pak Mantri, Pak Wita. Aku itu mujami ikut senior.
Ya tu betul aku apa tembak saka. Nah dia mana hulekan nih. Carahan mulekkan senior. Cile-cile ya tu. Abiane we itu senior. Pak melupo no. Tanya ni je mamu macam lebak ketu. Igu emak kena cucule nana ye. Si sengut tembak kamu lu tak musia tu tak mu. Aku kisah tembai. Tembai? Iku mau melepak kan senior? Igu dia tamis semer dari sepatu lecok. Masuk senior. Oke sepatu aga. Mapa ko cukup ditembak ko. Iko aja dikena. Alam mana? Maka aku bawa. Pedih pa. Aro purmani. Jauh lihat macam lepak tu senior. Papa dah tahu ngak kita nanai. Angkel ingat kau Ya ku tembak ku cinampak na dia mati maka dah. Pedih pa. Ajak mau asing senior deh. Ya ku dia repak kang ulung senjata. Siap kau gitu. Pedih pa. Dia buat tembak sinjokmu. Pedih betul. Tanya jarimu kan na boleh su. Ajemu. Pedih betul ajemu. Dace. Tu bibi. Pedih pa. Urna usimbeu. Emang agak sih kok. Sepadu slow mati kengi. Ayo saka Pak Desa. Maculi-culi ki bambe, macewi. Piko cerahan Pak Desa. Patembak nana tembak kaki. Nasur topi ki makada. Nasepa dongo-dongo ki. Piko cerahan masih ngelem lupa dongo-dongo. Pak Desa lagi malah ku tembakan ngima kokwe. Pasti makada. Lo kumitai. Tembak ke. Rustang, pajin si dolo macule-cule. Demi tebineku dah lihat selongi anu, yulpa. Oh ya, dia boleh balik ko. Asal dia mereka macule-cule. Kecuali ku tembak ko. Tak makan ko. Napa lo kak balik ko? Tembak ni boleh. Wih, pedih betul Ustaz. Apa bro? Salah. Akan nato. Kau sifai wang. Mami teska. Mau pilih mana? Lama apa di Pak Bibi. Pindah apa Lena? Tapi ni aku. Dia bisingnya itu. Maka dia tahu ni mu. Pak Desa. Apa sakit? Dong, apa Pak Desa? Pak Desa, dan repusap pagi. Yang kini sedalnya jul pegaro didikeng. Kalau kira malay, TV kita 15 juta. Iga si tikangi. Cuki moto, dewe ditikangi Pak Menteri, lo kena tukar tambay. Nah lebih nena na berair telue, dongo pombe. Dongo Pak Menteri Pak Desa. Dia boleh bini aku kau. Kedikero Pak Desa, memang tragi. Weh Pak Desa, jom tak apa benda bah. Main oh. Hidup apa? Weh, Pak Desa. Weh sekali bibi. Weh, Pak Desa. Lo mau kamali pesak senior. Tapi kau tembak aku pedih pa. Yo, tembak nak boleh gati. Paling apa di jeriku? Pedih pa. Dia lo ya begitu senior. Lo ku ya, cica ku tembak. Bak 10 kau makada. Pedih pa. Seorang nak aku tu. Yo. Pedih pa. Lama apa pa bebe.
ya Pak jen kesita teduh. Madu jalade sun dua cakur duna. Kalau kita pilih malir rumahku retale nih. Iya mau tuh pidang Pak. Masuk nih kesal mama aku mau pakai tuh. Bisa muka agak, muka dia polisi kak. Konya sesuai, harus sekolah mana? Oh iya Pak. Tapi mati sengko yang rong ya Pak. Dia pidaki. Aro. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masuk bos. Ini malah pro. Alhamdulillah. Iya ambek Salman. Pak Puru pikir-pikir iki. Kok dari itu apa saja jema-jemangi ye? Yang kegede lembaga madu puasa. Astagfirullah. Harus Salman, yang kelima sih. Cocok nasangi bos pirangi roh. Tabin di Pak Komandan. Pengen tuh bos pirang asaku, bos ustaz. Sini ustaz sih, iya mana lima ketani. Cowok nak sedih maketani dengan betah. Astagfirullahaladzim. Masalahnya bos, kok kak Didi macue, mau betah toka. Tapi nulena telinga ki bos di doli kak. Macam gitu di nulena loti kaki Pak Komandan. Iya tetap ada tiga bos. Pak Komandan. Sabar akun di Salman. Karena pito di hawat tuh nah. Dia tuh tahu gitu ini dikisah lioli. Iya, narapi nih waktu na sadar kak. Astagfirullah. Tapi Pak Komandan, kita dulu nih cuan reta. Udah ini kapan diciluk kantor polisi? Pak Komandan, aja lo tak terdui. Pelogi peleng ucapa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Cuki. Belum tahu kak deng? Tapa tilacu ye. Iku mah biangka tak siriku. Iya Pak Guru ko macam di perampok. Tapi Pak Komandan, Pak iya kasih dulu memang kali susah. Kalau kicak kau yang reta, tetiwin lo ke kantor polisi. Kecuali lo ki Pak Guru mengaji, tetiwi lo kok dibolai. Weh, cuma lepas sama itu Pak Kundra ya. Iyo, kode yang pelesangi. Aja masa kapai mang, kode unu mana kok? Atau tega mula birang, mau lepas satu makun reye, atau unu ye? Bos. Hei, jangan magempuk ke tuh. Aru Pak Komandan, deton mega bicara na, dapat sumu toki. Iku Pak Komandan, wasa dia campur kini urusan warga. Tak si masa apa dia menurut compa. Tak dapat. Tak dapat kan. Yang penting kau kamu salah lebih mau warga, dia memang campur kina. Tama mana udah lagi? Tama mana? Tutup memang tutup. Pai jangan tak pai. Kau awet lah bakai cuma sok tu. Tutup memang. Gue masuk nih, pergi di pesumpat tawas ki memang. Alah, pai mang, pasun ni memang. Aku ni memang. Pak Komandan, magalo to kuya pas selama pe mabini. Pak Iko digaga hubunganmu. Berangka ni ngeram ke dalaki kumu to pas selama ka. Kau mah bicara di wagem punna. Pak Desa, sama lo ki matas ya. Pak lepas tu bineta Sana bos. Tas ya, anu tu mati bos. Madu salama. Oh iya, sana Pak Desa. Mado salama. Pak lepas tu bineta Toli moka Pak Mega tu. Anggota aku Ustaz. Basani kalau 5 salama. Capu BP, den pur bersani. Salman, anu Pak Desa roh. Pak Dewan kelingai. Mami cuta tepa mede. Kemana betapa bos? Makan masih yang bersanji. Matri! Deko! Matri! Deko! Buka pintumu! Congok tuh! Congok!
Pakai sepele. Mana mau mete ko? Kau jangan sebab. Suni sampai, Suni. Iko pada semama so kakak. Iko pai mama, pada rumah aku. Cenampu mau bawa nak. Iko pai mama, kado kau. Cak tu. Berulang. Berdiri kah siapa? Iko siapa? Mampu diri laki aku tak. Iko boleh saya ada tahu cedek mo. Iko rola mangan silakku, ha? Benar beri ku mak. Dia pulang. Cok pergi mana? Ulu tu leh kue. Berulang berjamu ko tatwe. Ano kayo kutukutan kasi mamur berulang. Jamu dong. Aja cucu bangkung. Yang mana? Yang sudah kedap macam di toko. Jamu kau jalan ada si pamu. Ule wa sama beri mana aku nak selai ular. Apa ni? Biasa pa tandang pagkakadeno pakarpeng. Ada to kawin kasi polisi pinay ko papani ko biasa. Yo, isa pa di ko tapi dia nak bicara. Iyo, iko datang kagak pada si buang umi taki di saya satu tu. Stop. Paksa kan gua purni. Apa tidak ada tikum itu? Purni pada sa tulisu na. Matu tulisu na mali sumana. Iko rola sa petolong mau pukul merah kasih jagru. Beda muka. Ni tak becu na piaka. Telu kawan di kanan. Wes buku. Purni ha. Palui ni. Apa? Itu magaga. Mak, jadi nang kedin wajah aku. Betul ni mak. Mak ada pengkak. Ikul pa. Awal mau ketu. Mana ka di mulisu? Iya, ikul pa baka ko kapal. Ma, abah, senapa dulu ya na? Kamu jangan sedih, sebab kalian dulu ke koye. Tapi pangeran ni mak, ya dia tu nak kalian wakan na. Ikul pa, jamu baka, paku baka ko diborongi toko. Baka aga kak? Iya, agak boleh dan remu cerita kero. Digaga. Herulan, iko percaya tamu, patek tek kurun tu, poku kerwesu. Itu ada sini, ini kan itu. Ma, abang. Iko, amal mon rekon. Di setona. Ano ka ba? Naloka dyan pa iki. Jana. Paano yun? Itito baka deh susulong mana. Ama, din kita din raba. Makono, setona. Sudah. Amba, bisa limah di kampungnya. Coba saja di sesa. Ajar lang. Tetu terang amanat tuh. Tomo Tony, nampak kesiri sama pakar.